Namba 2, jitengenezee uwezo wa kutii na kunyenyekea. Mabinti wengi sasa hivi wanaolewa, wanaenda kwenye ndoa wakiwa wamesimama wima, yani very proudful, they are not humble at all. Usipotambua kwamba hapa ninaenda kwenye mazingira ya kuongozwa, kwa sababu wengi mnatamani ndoa na hamjui mazingira mnayoyakimbilia ni aina gani, na hicho kiburi chako hicho na unatamani ndoa kabisa. My friend, change hicho kiburi. Hicho kitafanya hiyo ndoa ivunjike kwenye mikono yako. Hakuna mwanaume anapenda mwanamke ambaye ana kiburi, mwanamke anayepanda panda. Kila mwanaume anapenda mwanamke mtii na mnyenyekevu. So hili ndo ninachotaka kukwambia, jitengeneze kwenye eneo la unyenyekevu na utii. Na tutakupimaje wewe ni mtii na mnyenyekevu? Hatutaenda mbali, kwa sababu sasa hivi wewe uko na bebi wako hapo, anakuona wewe msweet muda wote, yani hawezi kuhisi chochote, hawezi kukujua tabia zako, ila tunaweza kukujua tabia zako kwa namna unavyoishi na wazazi wako. Ndio maana leo hii tuna asilimia kubwa ya mabinti ambao hawataki kukaa majumbani mwao, wanaenda kukaa ghetto kwa sababu hawataki kutawaliwa. Wanasahau kwamba nyumbani ndio mahali ambapo ndio training ground for the marriage. Sasa simaanishi kwamba kukaa ghetto ni jambo baya, kwa sababu kuna wengine wanakaa kwa ajili ya kazi, wengine wanakaa mbali, so wanahitaji kufanya hivyo. Lakini kuna wale ambao hawataki kukaa nyumbani kwa sababu hawataki kutawaliwa na wazazi, kukaa chini ya control fulani, yani kwamba kuna control iko juu yako ambayo inakwambia hiki usifanye na ufanye, hiki acha na ukaacha, hiki fanya hivi na usifanye, yani kuwa na control ambayo inakuongoza. Sasa leo hii hata divorce zimekuwa nyingi kwa sababu mabinti wengi wanaolewa wanatokea ghetto, yani anatokea ghetto ndo anaingia kwenye ndoa, hawataki kukaa nyumbani. So jitengenezee huo, jitrain mwenyewe. Hata kama unakaa unajitegemea, train yourself ili iweze kukusaidia kule unapoenda. Isiwe shida kwa wewe kunyenyekea, isiwe shida kwa wewe kushuka, na kushuka, that is the power. Huyo ndo nguvu ya mwanamke. Submission, that is the power. Mimi ninaposhuka sio kwamba ni dhaifu, mimi ninaposhuka ndo ninagain nguvu yangu, kwa sababu nguvu yangu iko pale kwenye kushuka chini. So kama binti, hakikisha sana haya mambo mawili unajitengeneza. Jambo la kwanza, swala la kihisia. Jambo la pili, unyenyekevu na utii. Na ninakuombea Mungu akakusaidie uweze kujitengeneza kwa jina la Yesu. Amen.